Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Mugisha Group Time, tunejejwe cyane no kuza kubagezaho amakuru atandukanye y'imikino. Ni kuri Mugisha Group Time birumvikana, ni nta munoza Karixte. Na makuru rero atandukanye y'imikino tuba tuje kubagezaho akanya nk'aka ngaka. Twizera ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye, ariko kandi n'abatameze neza tubifurize kumera neza ndetse no kugira morale, kuko burya iri mu bifasha umuntu gusubira mu bihe bye byiza. Reka rero tubahe ikaze aho muri mu bice bitandukanye, haba abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Ntago twakibagirwa kandi abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari Irwota Masimbi. Mwese rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro cy'imikino. Ni ikiganiro kiri buze guca ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ni Muhire Keve watangiye imyitezo muri Rayon Sport, hanyuma n'abakinnyi b'abanyamaroc bavuye muri Raja Casablanca ubu ngubu rwose bari mu myambaro y'ubururu n'umweru, nabo bakaba bamaze gutangira imyitozo muri rusange. Rayon Sport kandi yasinyishije rutahizamu w'umunyamari. Uyu nguyu muramuzi cyane, amaze iminsi akora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport, yitwa Sanogo Suleiman. Yamaze rero kugira gutya asinya amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport kandi ntago uyu mukinnyi ari we uri kuyivugwamo wenyine. Ikipe yamaze kumvikana na Boubacar Sissoko, uyu nawe bakaba bamaze kugirana ubwumvikane. Uyu rero ni umukinnyi uturuka muri Senegal, nawe rero ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Turaza nawe kuba tugaruka kubye muri rusange. Tukiri muri Rayon Sport kandi abakinnyi bageze kuri 3 bari banafitiye iyi kipe amasezerano bashobora kugira gutya bakayisohokamo, bakaba rwose bava mu ikipe ya Rayon Sport bakerekwa umuryango usohoka muri iyi kipe. Tuvuye mu ikipe ya Rayon Sport turaza guca muri mukeba wayo, ni APR FC igitegereje umutoza wayo i Kigali. Uyu ni Adil Mohamed wagiye mu karuhuko. Uyu rero ngo aracyategerejwe ya APR FC, aho ashobora kugera mu ikipe nyine hano i Kigali, akagera mu ikipe ya APR FC kuri uyu wa 4. Turaza kugaruka ku by'uyu mutoza muri rusange. Shampiyona y'iciciro cya mbere ntago igitangiye ku itariki 16. Hari impinduka zagiye ziba muri rusange. Ni mu rwego rero rwo kugira ngo amakipe azava mu ciciro cya kabiri agomba akajya mu ciciro cya mbere nyine azabona umwanya wo kugenda yitegura, kugira ngo nayo azajye muri ritime kimwe n'andi makipe yose, mu rwego rwo kugira ngo bitegure nabo shampiyona. Iyi shampiyona rero ikaba yongeweho igihe kigeze ku byumweru 2 igaterwa ipine. Rwose nabonye abayobozi b'amakipe atandukanye ari icyemezo bishimiye muri rusange. Turaza kandi guca mu ikipe y'igihugu Amavubi, inkuru nziza ku banyarwanda ndetse n'abakunzi b'Amavubi muri rusange. Nuko umukinnyi Raphael York yamaze kwemererwa kuba yakinira u Rwanda. Ni nyuma y'igihe kinini rero Ferwafa itegereje igisubizo cya FIFA. Uyu rero akaba yamaze kwemerwa ndetse n'umukino wa Uganda akazaba awukina. Rero ntago ari ibyo turi buvuge ku Mavubi gusa, turaza kugaruka no kuri 36 Mashami Vincent yamaze guhamagara. Azaturanywamo rero abazaba bahangana n'ikipe ya Uganda Cranes. Aba rero bakaba aribo bamaze gushyirwa ku liste bazaturanywamo abakinnyi bazahangana na Uganda. Aba bakinnyi icyo twaba tubabwiye nuko Sugira Ernest Ndagwizera Olivier bakomeje kugenda baba amateka mu ikipe y'igihugu Amavubi. Turaza kuva aho ngaho mu Mavubi twerekeza mu ciciro cya kabiri, aho amakipe akomeje kwesurana kakahava. Ikipe ya Kirehe FC ndetse n'ikipe ya Etoile de l'Est ziri mu zihabwa amahirwe rero yo kuba zagera muri 1/4. Ni mu rwego rero rwo guhatanira kuba zazamuka mu cyiciro cya mbere. Turaza kuva aho ngaho tugana ku mugabane w'i Burayi. Byifashe bite ku mugabane w'i Burayi? Uruntu hagati
ya Neymar ndetse na Mbappe. Ni ikipe ya PSG ifite abakinnyi b'ibihangange ariko bakomeje kugenda rwose badahuza mu rwego rwo kugira ngo batange umusaruro. Ni mu gihe kandi UEFA Champions League nayo ikomeza kuri uyu munsi. Mu itsinda A amakipe akaba ari bwesurane ni Paris Saint-Germain ndetse na Manchester City. Ikipe ya Leipzig ndetse na Club Brugge ziraba zihanganye, naho mu itsinda B AS Milan iraba ihangana na Real Madrid, na nyuma Porto iraza kuba ikina na Liverpool. Rero ibijyanye na Champions League byose nabyo turaza kubigarukaho. Reka rero dufate akaruhuko gato cyane, ubundi aya makuru tuze tuyava imuzi n'imuzingo. Ni Ntamunoza Calixte ndetse na Mugisha Group Time. Rayon Siporo yacu burya n'ubuko, ikipe y'Abanyarwanda burya n'ubuko, turabakunzi bayo burya n'ubuko, mu bibi no mu byiza burya n'ubuko, ngo ayimama ndaraye ibyinire mure, ayimama ndaraye. Yes, tudatinze rero nkuko ibyacu bidatinda kandi bitajya birambirana, reka aya makuru yacu tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe rero ikomeje imyitozo ndetse kandi isinyisha n'abakinnyi batandukanye ndetse nabo yasinyishije. Ubu ngubu ni b'Abanyamaroc, ubu ngubu kabisa bakaba bari mu myambaro y'ubururu n'umweru, bakaba rero ubona yuko ari abasore kabisa bafite akamwenyu, ubona bameze neza cyane. Ni nyuma y'iminsi iyi kipe ya Rayon Sport iri mu biganiro n'umukinnyi witwa Muhire Kevin. Rero uyu nawe yatangiye imyitozo muri iyi kipe, aho ashobora kongera amasezerano y'imyaka 2 muri Mata 2021. Muhire Kevin yasinyiye Rayon Sport amasezerano y'amezi 2 gusa, yarahwanye rero yagombaga kurangirana n'umwaka w'imikino wa 2020-2021, ariko ntabwo yigeze anakinira iyi kipe kuko murabyibuka cyane yahise agira ikibazo cy'imvune, aza gukina umukino umwe gusa ahita avunika kugeza shampiyona irangiye. Uyu mukinnyi rero ukina hagati mu kibuga, umukinnyi w'umuhanga cyane, ariko rero akina hagati mu kibuga afasha ba rutahizamu. Yari amaze iminsi ari mu biganiro n'ikipe y'ubururu n'umweru, aho byavugwaga yuko yari yaranze gusinya amasezerano atarabona amafaranga yose bumvikanye. Biravugwa yuko rero uyu mugabo yacaga iyi kipe miliyoni zigeze kuri 20 n'umushahara w'ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda, gusa yaje kugeraho yemera miliyoni 15. Gusa habagamo ikibazo cy'uko Rayon Sport yabashaga kubona miliyoni 10 gusa, ayandi ikazagenda ayabona nyuma. Yanga rero kuba yasinya amasezerano bataruzuza aya mafaranga, ababwira yuko bayashaka bitonze, we ntaho agiye, natabona dire yo kujya hanze hano mu Rwanda nta yindi kipe azasinyira. Hanyuma rero bayabona akabona kuba yabasinyira amasezerano. Amakuru rero dufite hano kuri Mugisha Group Time nuko iyi kipe yamaze kubona amafaranga yose uyu musore yifuzaga, ndetse akaba yanatangiye imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport muri iki gitondo, ni kuri uyu munsi wa 2. Naho Rayon Sport isanzwe ikorera imyitozo ni hariya mu Nzove. Gusa amakuru twabashije gukura imbere muri Rayon Sport nuko bamaze kumvikana, ariko atarashyira umukono ku masezerano. Gusa hari amahirwe afatika ageze kuri 85% rwose, tukaba twabona Muhire Kevin mu ikipe ya Rayon Sport. Ni iyi myitozo kandi yari irimo nyine Muhire Kevin yanagaragayemo babakinnyi 2 ikipe ya Rayon Sport iheruka gusinyisha bavuye mu ikipe ya Raja Casablanca, ni mu gihugu cya Maroc. Harimo rero rutahizamu ndetse uyu nguyu akaba ari Rahab Youssef, ndetse na umukinnyi ukina afasha ba rutahizamu, uyu nguyu ni Lahisen Ayub. Uyu rero akina hagati mu kibuga nyine ariko afasha ba rutahizamu. Ni ikipe rero ya Raja Casablanca yahaye Rayon Sport umwataka, ikamuha igatanga muri Rayon Sport n'umukinnyi ufasha abataka uzajya amuha imipira
mbega ni nko kukugabira inka umuntu akaguha n'urwuri. Ni ibintu byiza cyane mu ikipe ya Rayon Sport, aho rero ngubu abakunzi bayo bameze neza cyane banezerewe. Aba bakinnyi kandi barakomeza gukora nyine imyitozo n'abandi bakinnyi bageze mu Rwanda ku cyumweru ku itariki 26. Rayon Sport rero ikomeje kwitegura imikino itandukanye ya gicuti, aho izakina na Gorilla ku munsi w'ejo. Ni ukuvuga ku munsi w'ejo rwose izaba imanuka mu kibuga na Gorilla, ndetse kandi iyi kipe ku munsi wo kuwa 4 ikazaba imanuka mu kibuga na AS Kigali. Rero bakazaba bakina rwose umukino wa gicuti mu rwego rwo kuba bitegura ndetse banakarishya imbaraga, cyane cyane yuko bahawe n'igihe rwose cyo kuba bitegura muri rusange. Ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ikora amadiro atandukanye, aho kugeza ubu ngubu binavugwa yuko rwose diro ziri kugenda neza, ibiganiro biri kugenda neza hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse na Bayisenge Emery akaba yasinyira iyi kipe. Ni ikipe muri rusange ikomeje kugenda yiyubaka, aho rero n'ubuyobozi bwayo buvuga buti n'abataraza bari inyuma, buti rwose ntago turarangiza, turacyafite igihe. Ati rwose transfer izafungwa ku itariki 18 cyane cyane izo hanze y'u Rwanda. Ati rero twebwe turacyari tayari, turacyakeneye gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, dukomeza kubaka ikipe ikomeye, ikipe igomba kwisubiza agaciro, ikaba yaba ikipe ihangana. Kugeza ubu ngubu aho Rayon Sport igeze, nta watinya kuvuga yuko ari ikipe izaba ihatanira igikombe, mu gihe mu minsi yashize nta wayihaga amahirwe. Ikipe kandi ya Rayon Sport yamaze gusinyisha rutahizamu, ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Mali. Nagiye nganira n'abakinnyi bagiye baturuka hariya muri Mali, nganira n'abandi bantu kabisa bahariya muri Mali, bavuga bati uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi hano muri Mali bakomeye. Ati ni umukinnyi rwose umuntu atacisha mu ijisho, ufite tara ikomeye. Ni rutahizamu rero ukomoka muri Mali, amaze iminsi akora igeragezwa mu ikipe ya Rayon Sport, yitwa Sanogo Suleiman. Yamaze rero gusinya amasezerano y'imyaka 2. Uyu mukinnyi rero asinye nyuma y'uko umutoza Masudi Juma Komando ashimye rero uburyo yitwara mu mikino 2 itandukanye yagiye akina. Umukino yatsinzemo Musanze FC igitego 1-0, ndetse n'umukino yatsinzemo AS Muhanga ibitego 3-1. Ni imikino rero yagiye agaragara yuko ari umukinnyi w'umuhanga. Ibice rero ku rukuta rwa Twitter, ni Rayon Sport ikomeje kwitwara neza, ikora kinyamwuga rwose, ukabona yuko igenda itanga amakuru ibicisha ku mbuga zayo nkoranyambaga. Ni kuri Twitter ni Rayon Sport Official, bavuze bati rero we confirm, bagenda rero bemeza neza cyane ko umwataka Suleiman Sanogo yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2. Bati karibu sana, bati rwose tuguhaye ikaze wowe Sanogo mu ikipe ya Rayon Sport. Bagira bati one team one dream, bakaba bati rero ni ibintu byiza cyane. Rayon Sport ikaba ikomeje kugenda yiyubaka. Sanogo Suleiman rero yasinye nyuma yuko mugenzi we nawe w'umunyamahanga yitwa n'umunyakameroni witwa Esombe Willy Onana. Uyu rero nawe akaba akomoka mu gihugu cya Maroc nyine nkuko cya Cameroon nkuko tumaze kubibabwira. Nawe akaba yaratsinze igeragezwa maze agasinya imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Bakaba baje biyongera kuri b'abanyamaroc twababwiye batangiye imyitozo nabo. Ni ikipe ya Rayon Sport rero yakomeje kugenda yubaka, n'abandi bakinnyi benshi yagiye igura mu minsi ishize, ntago twabarenza ingohe. Twabibutsa yuko Rayon Sport yasinyishije Mitima Isaac, umukinnyi ukina hagati mu kibuga, hakaza Muvandimwe Jean Marie Vianney, hakaza umukinnyi Byumvuhore Trésor nawe yasinye mu ikipe ya Rayon Sport. Umwana wagarutse mu rugo yitwa Mugisha François, azwi cyane ku izina rya Master. Naho Mushimimana Mohamed nawe ari mu ikipe ya Rayon Sport. Abandi bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yagiye isinyisha harimo Hategekimana Bonner na Sengiyumva Isaac, tutibagiwe kandi na Mico Juste. Aba rero muri rusange n'abakinnyi bashyashya bagiye basinya mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe rero ikomeje kugenda yigaragaza, ishakisha nyine uburyo yasiba amateka mabi yagize umwaka ushize. Uyu mwaka rero ikaza yitwara neza cyane. Ikipe kandi ya Rayon Sport yamaze kumvikana n'umukinnyi ukomeye cyane. Uyu nguyu
akaba akina afasha ba rutahizamu yitwa Boubacar Sissoko. Yamaze igihe kinini rero ari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Senegal y'abakina imbere, ni ikipe CHAN. Uyu rero nawe ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Nyuma rero y'abakinnyi bagiye basinya, ugomba gukurikiraho ni Boubacar Sissoko. Amaze rero igihe gito ari mwigeragezwa mu ikipe ya Rayon Sport, akaba rero aramutse aritsinze agashimwa n'abatoza b'iyi kipe, bagashima urwego rwe rw'imikiniro, yahita asinya mu ikipe ya Rayon Sport. Rero bakaba bakomeje kugenda bamukoresha igeragezwa, ariko kandi bakora n'ibiganiro byo kuba bamukinisha. Ni umukinnyi rero kandi wanakinnye umukino wa gicuti ikipe ya Rayon Sport yakinnye na AS Muhanga, ndetse anitwara neza. Nta gihindutse rero muri iki cyumweru ashobora gusinya amasezerano nyuma rero y'ibiganiro hagati ye n'ikipe ya Rayon Sport biramutse bigenze neza cyane. Ni umukinnyi wavutse mu 1994, avukira muri Senegal. Yatangiye umupira w'amaguru rwose kugenda akina nk'uwabigize umwuga muri 2009 ubwo yakiniraga ikipe ya AS Dakar Sacré-Cœur. Rero ni ikipe ya hariya iwabo, ni ikipe yamazemo imyaka igeze ku 10, maze muri 2019 yaje kwerekeza muri Togba Club yo muri Saudi Arabia. Ikipe rero yayivuyemo muri 2020 asubira gukina iwabo. N'umukinnyi rero umuntu atakerensa, ni ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu idashobora kugusinyisha amasezerano utabanje gukora igeragezwa muri rusange. Rero nawe akaba ari mwigeragezwa, nubwo rero Rayon Sport iri kugenda yinjizamo abakinnyi batandukanye, igenda yongeramo amaraso mashyashya. Birumvikana yuko igomba kugira nabo irekura. Ikipe ya Rayon Sport rero ishobora gutiza abakinnyi bakiri bato cyane, abakinnyi bageze kuri 3 bayo, kubera yuko rero ibona batazabona umwanya uhagije wo gukina, kandi n'abakinnyi batanga icyizere cy'ahazaza heza, n'abakinnyi bakiri bato muri rusange. Amakuru rero dufite hano kuri Mugisha Group Time nuko umutoza Masudi Juma yamaze kubwira abakinnyi barimo myugariro Nibizi Emmanuel, uyu nguyu bakunze kumwita Kibungo. Nizera yuko rero rimwe na rimwe byaba bituruka ko yaba yaraturutse hariya nyine mu karere ka Ngoma hahoze nyine hitwa Ikibungo. Uyu rero ariko abareyo bashyiramo amaringo cyane rwose, akaba ngo ni Kibungo. Uyu rero yamaze kuba abwirwa n'umutoza ko ashobora kuba yasohoka muri iyi kipe, akaba yatizwa. Ni umukinnyi wavuye muri Etoile de l'Est, murabyibuka cyane. Hari umukinnyi witwa Mudacumura Jackson, azwi ku izina rya Rambo, nawe ari mu bakinnyi bashobora gusohoka muri iyi kipe. Hari kandi umukinnyi ukina mu kibuga hagati cyangwa se akaba yakina muri ba myugariro, uyu nguyu yitwa Iradukunda Axel. Uyu rero yazamukiye mu isonga. Aba bakinnyi rero Rayon Sport ikabibona batazabona umwanya wo kuba bakina muri uyu mwaka w'imikino dutangiye, ikaba rero yahitamo kugenda ibaha amahirwe bagakomereza ahandi nk'intizanyo. Aba bakinnyi rero bari bagifite ikipe ya Rayon Sport amasezerano nka Lambo ndetse na Kibungo, bari bafite rero amasezerano y'imyaka 3. Iyi kipe rero ikaba ititeguye kuba yabasezerera, ahubwo yabatiza andi makipe agiye atandukanye, aho babona umwanya wo gukina ndetse bakagenda bashaka experience, bakazamura urwego rwabo muri rusange. Umutoza rero w'ikipe ya Rayon Sport ni Masudi Juma, aherutse gutangaza yuko azakora ikipe y'abakinnyi 28 bashoboye bari ku rwego rwa Rayon Sport. Ari abakinnyi rero bazaba bakomeye cyane, abazaba batabishoboye atitaye ko bafite amasezerano cyangwa se batayafite, azagenda abarekura bakajya gushakishiriza ahandi. Aba rero bari muri bamwe mu bashobora gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport, bakaba bajya gushakira ahandi muri rusange. Reka dufate akanya gato ubundi tuze dusohoka mu ikipe ya Rayon Sport tugana kuri mukeba wayo APR FC.
nyuma y'akanya gato cyane rero twari dufashe ariko kandi twumva n'iyi ndirimbo nziza cyane ya APR FC. Reka dukomereze mu ikipe nyine ya APR FC, aho iyi kipe itegereje umutoza Adeli. Uyu rero akaba ataragera i Kigali mu Rwanda kugira ngo abe yakomezanya imyiteguro yaba iya shampiyona ndetse n'iy'amarushanwa nyafurika ikipe ya APR FC ihagarariyemo u Rwanda. Uyu rero akaba agitegerejwe i Kigali. Uyu rero ni Adili. Nyuma rero y'ikiruhuko cy'iminsi 5, umutoza wa APR FC Mohamed Adil Elad aracyategerejwe i Kigali, aho bivuga yuko ashobora kuhagera mu minsi mike cyane, aho ashobora kuhagera ku munsi wa 4, nyuma y'uko rero ikipe ya APR FC isezereye Mogadishu City ari ku itariki ya 19. Murabyibuka cyane mu mukino utari woroshye namba. Ikipe rero ikagera mu kindi cyiciro cya CAF Champions League. Ikipe rero yahise itanga akaruhuko ku bakozi bayo, haba abatoza ndetse n'abakinnyi. Birumvikana umutoza rero Adili we yahise ajya mu kiruhuko iwabo, ni mu gihugu cya Maroc, ariko amakuru atandukanye akaba avuga yuko yanagiye mu Bubiligi, aho yagiye rero akaba yamara iminsi 5 agahita agaruka. Uyu mutoza rero yagombaga kuba yagera mu Rwanda kuri iki cyumweru ku itariki 26. Birumvikana agakomezanya n'abakinnyi imyiteguro y'umukino rero ikipe ya APR FC izahuramo na Etoile Sportif du Sahel, aho rero umukino uzaba ku itariki 15 z'ukwezi gutaha rero. Ariko uyu mutoza ntaragera mu Rwanda, gusa amakuru avuga yuko nta gihindutse tarenze kuwa 4, umunsi wo kuwa 4 w'iki cyumweru rero azaba yasesekaye i Kigali. Muri rusange rero uyu mutoza akaba ari akantu k'ubukererwe yagizemo, ariko buriya hari impamvu kandi abiziranyeho n'abayobozi be mu ikipe ya APR FC. Ni mu gihe kandi shampiyona amakipe akomeje kwitegura, yamaze guterwa ipine, ikaba yigejejwe inyuma ho hafi ibyumweru bigeze kuri 2. Yagombaga gutangira rero ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10. Ubu rero yamaze guterwa ipine, ahubwo izatangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 nyine. Birumvikana mu butumwa rero Nzeyimana Felix, uyu rero ashinzwe amarushanwa muri Ferwafa, ubutumwa rero yagejeje ku bayobozi b'amakipe atandukanye arebwa nyine n'iki cyemezo. Yabamenyesheje yuko hashingiwe ku mwanzuro wa komite nyobozi ya Ferwafa yabaye ku itariki 22. Iyi komite rero yateranye ku itariki 22 yanzuye yuko shampiyona izatangira ku itariki 30 z'ukwa 10 muri uyu mwaka. Birumvikana batangaje rero ibingibi mu gihe amakipe yo mu cyiciro cya 2 akomeje imyiteguro yo kuba yashakisha nyine uburyo yazamuka mu cyiciro cya mbere. Rero irushanwa nyine ryo mu cyiciro cya 2 rizarangira ku itariki 15, ku itariki 16 shampiyona yari uzahite itangira. Ibi rero bikaba byagaragaraga yuko bizabangamira aya makipe, ntabe yabona ayazaba yazamutse nyine yabonye amahirwe yo kuzamuka, ntabe yabona umwanya wo kuba yakitegura nyine kuba yakina icyiciro cya 2, agura abakinnyi batandukanye, cyane cyane yuko abakinnyi bavuye mu cyiciro cya 2 urwego rwabo rutandukanye n'urwabo mu cyiciro cya mbere. Biba ngombwa yuko ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere nyine ibigomba kugenda yongeramo imbaraga. Kikaba ari icyemezo cyiza rero cyashimishije abakunzi b'amakipe, abayobozi b'amakipe, cyane cyane nayo mu cyiciro cya mbere. Asanzwe mu cyiciro cya mbere yabonaga yuko ataritegura ngo bigere ku rwego rwiza, abakinnyi bataramenyekana, bataragenda bamenyerana, ariko kandi bakabona bazakomeza imikino ya gicuti, bazakomeza kugenda bakaza imyitozo, hanyuma rero shampiyona ikazatangira bari tayari. Muri rusange ni icyemezo nabonye nta benshi bakinubiye, cyane cyane yuko rero amakipe azazamuka mu cyiciro cya mbere nayo azaba akeneye kugenda yiyubaka nyine kugira abe ari amakipe
ahatana. Ntago twifuza amakipe azazamuka mu cyiciro cya mbere ari yayandi yo kuza gutanga amanota yo kuza kugenda akorera izindi kipe afere zitandukanye, ahubwo turashaka amakipe azazamuka mu cyiciro cya mbere ariko kandi ari amakipe aje guhatana. Biba bigoye kenshi ko tubona amakipe azamuka mu cyiciro cya mbere akaza gahangana akaguma mu cyiciro cya mbere. Rimwe na rimwe usanga amakipe amwe namwe agenda agaruka ariyo asubira mu cyiciro cya kabiri akagenda agahita agaruka akongera agasubirayo. Twifuza rero amakipe azageza mu cyiciro cya mbere agahatana akahangana, ntabe ya makipe yo gutanga amanota muri rusange ngahita yisubirira mu cyiciro cya kabiri. Ni icyiciro cya kabiri gikomeje, aho rero bivuga yuko bitameze neza cyane. Hariya ngo rwose isifure iri kuvuza ubuhuha, aho ngo arbitre ari umukinnyi ukomeye cyane nk'abandi bakinnyi muri rusange. Turaza kubigarukaho nitugaruka ku bijyanye n'icyiciro cya kabiri. Ahubwo reka twikomereze mu Mavubi. Amavubi rero ngo ni inkuru nziza ku Banyarwanda ndetse n'abakunzi b'Amavubi muri rusange, aho rero umukinnyi wari utegerejwe cyane wagiye ahamagarwa kenshi ariko ntakine bijyanye n'uko nta byangombwa yabaga afite. Ni umukinnyi rero uturuka hariya muri Swede yitwa Rafael York. Uyu rero yamaze kuba yakemererwa kuba yakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Ni umukinnyi rero uvuka kuri nyina w'umunyarwanda na se w'umunyangora. Yakiniye abakiri bato ba Swede U17 U19, aba rero bakaba yaragiye ahakinira ariko akaba yarahisemo gukinira u Rwanda nk'ikipe nkuru nyuma y'uko rero abonye atabona umwanya mu ikipe y'igihugu ya Swede, akaba yarahisemo rero kuba yakinira u Rwanda. Uyu rero akaba yarakiniye u Rwanda ku mukino u Rwanda rwagombaga gukina na Mali ndetse na Kenya, ariko rero ntiyayikinnye ino mikino kubera nyine atarafite ibyangombwa byuzuye byo kuba yakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ariko rero ubu ngubu hari icyizere ko yamaze kubona ibyangombwa. Yaje mu Rwanda rero ahabwa urwandiko rw'inzira, ni ukuvuga pasiporo, ndetse anahabwa irangamuntu y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko ku ruhande rw'u Rwanda ibyangombwa byose yari abifite. Icyari gisigaye rero ni uguhabwa ibyangombwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mubumbe w'isi, nyine ni FIFA. Iyi rero ikaba Ferwafa yari yarayandikiye ariko itarabona igisubizo. Amakuru rero ahari kandi yizewe nuko rero FIFA yamaze gusubiza u Rwanda, Ferwafa muri rusange, ko yemerewe kuba yakinisha uyu mukinnyi. Akaba rero yemerewe kuba yakinira u Rwanda. Ni umukinnyi uri kwitwara neza hariya muri Swede, agenda atsinda ibitego bitandukanye. Ese yaba ari we rufunguzo rwo kuba twatsinda ikipe y'igihugu ya Uganda? Ni ukubihanga amaso. Tukiri rero ku ikipe y'igihugu Amavubi, Mashami Vincent yamaze guhamagara abakinnyi 36 bazaba bitabira umwiherero, hagakurwamo abazaba bajya guhangana na Uganda. Mashami Vincent rero ni umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amavubi Stars rero yamaze guhamagara abakinnyi 36 bitegura imikino ibiri bagomba guhuramo n'igihugu cya Uganda. Ni mu rwego rero rwo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mwaka wa 2022. Imikino rero u Rwanda ruri gukina niyo mu itsinda Umukino rero ubanza u Rwanda ruzakira Uganda ubereye i Kigali ni kuwa 4 ku itariki ya 7, ndetse kandi u Rwanda ruhite rujya kwishyura. U Rwanda ruzakina hano i Kigali kuri stade ya Kigali saa 1 z'ijoro. Umukino wo kwishyura rero uzaba nyuma y'iminsi 3 gusa. Ku itariki ya 10 u Rwanda ruzaba ruri Uganda kugenda rukina umukino wo kwishyura. Umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi rero uzatangira ku itariki 29, aho biteganyijwe yuko ikipe izacumbika La Paris Hotel ikajya ikorera imyitozo kuri stade Amahoro ku manywa, hanyuma rero nijoro ikaba yajya gukorera kuri stade ya Kigali mu rwego rwo kwimenyereza ko bakina amasaha nkayo. Twabibutsa rero yuko mu mikino ibiri u Rwanda rwakinnye, rwatsinzwe n'ikipe ya Mali rukanganya na Kenya. Murabyibuka rero hari kuri stade regional i Nyamirambo. U Rwanda rero rukaba
rutaritwaye neza habe namba ntirubashe rwose gutsinda ikipe ya Kenya nk'uko abantu benshi bari babyiteze. Mashami Vincent rero akaba yitabaje abakinnyi 36 batarimo Byiringiro wagize ikibazo cy'imvune ku mukino w'u Rwanda rwakinaga na Kenya, abatarimo umunyezamu Kwizera Olivier wakuwe mu mwiherero ubwo rero bateguraga umukino n'ikipe y'igihugu ya Mali kubera rero ikibazo cy'imyitwarire. Ni mu gihe kandi rutahizamu Sugira Ernest akomeje kugenda aba amateka. Muri rusange rero abakinnyi ni babandi ni bake cyane bahindutsemo baje biyongera kuri aba bakinnyi, aho twavuga abakinnyi batari bahamagawe ubushize bashobora kuzagenda bigaragaza. Harimo Gahungu Habarurema, uyu rero akaba ari umukinnyi wa Police, ndetse na Ntwari Fiacre. Muri rusange ni babandi basanzwe, ntago twakirirwa tugaruka ku rutonde rwose. Muri rusange ni ikipe y'igihugu Amavubi yahamagawe igomba kuba yitegura. Ese guhamagara abakinnyi 36 biba biri ngombwa kumara igihe kingana gutya bitegura? Se biba biri ngombwa? Abantu bagenda babyibazaho kwinshi, ariko niko nyine buri abatekinisiye baba babibona. Gusa ku rundi ruhande uyu urebye ukuntu andi makipe y'ibihugu agenda yitegura, usanga atari ngombwa ko abakinnyi bamara igihe kingana gutya bagenda bitoza. Ni ikipe nyamara nubwo bahamagaye abakinnyi benshi, abarimo bakiri bato ubona ari bake. Muri rusange rero ukabubona rimwe na rimwe nta n'impamvu zo guhamagara abakinnyi babangana gutya. Ni ikipe y'igihugu Amavubi n'ubusanzwe ibitenda kwitwara neza, aho ngewe ku ruhande rwanjye mba mbona bakabaye bahamagara abakinnyi bakiri bato hanyuma bakubaka ikipe, cyane cyane yuko bigoye yuko twajya no mu cy'isi nk'uko bari kugitegura. Mba mbona bigoranye. Ku rundi ruhande u Rwanda ntago ruheruka nibura kuza mu myanya 100 ya mbere ku rutonde ngarukamwaka, ku rutonde ngaruka kwezi FIFA igenda ibisohora. Guhamagara rero abakinnyi 36 bagiye gukina imikino 2 nayo nta musaruro mu by'ukuri witezwe. Imikino izagenda ikinwa no mu gihe gito cyane, igihe kitageze ku byumweru 3. Harimo igihombo kinini cyane, igihombo gikabije. Amafaranga bakoresha hariya yakabaye ashorwa mu bindi, kuko bakoresha amafaranga atari make cyane, kandi babizi neza ko ntago biri ngombwa cyane ko abakinnyi burya ntago bitoreza mu ikipe y'igihugu. Abakinnyi bitoreza mu maklebe hanyuma bakajya kuba bashyira mu bikorwa ibyo bagiye bigira mu maklebe. Abakinnyi 36 rero Mashami Vincent yahamagaye, harimo abakinnyi 11 n'ubundi mu myiteguro y'ubushize yagiye asezerera, kandi nta kindi babiyongereho muri iki gihe kiba gishize usibye kuba yabahamagara gusa. Muri rusange abazamu 5, abazamu benshi cyane mu myitozo y'iminsi 14, se wakibaza ni ngombwa? Mashami Vincent ukomeje kugenda yibazwaho byinshi. Ubushize yahamagaye Kwizera Olivier, byibazwaho byinshi. Utari ufite ikipe abarizwamo ndetse anafitanye ibibazo bitandukanye n'ikipe nyine yakabaye abarizwamo ya Rayon Sport. Uyu rero nyuma yo guhamagarwa ntiyamaze mu mwiherero kabiri, ni nyuma yuko yari amaze iminsi asezeye ku mupira w'amaguru. Nabyo bigenda byibazwaho byinshi cyane. Mu myaka yashize hari umukinnyi yaretse guhamagara, bamubajije bati se bimeze bite kutamuhamagaye? Ati ikipe nka Krebe yaramuhanye, ati kandi ngomba no kubaha icyemezo cyayo. Ukibaza se Kwizera Olivier kuki ahamagawe? Ati rero ati ntago kumufasha ari ukumutererana, ariko se we ko inyuma yaho yagize gutya akamwirukana mu mwiherero, se ntiyaba yaramutereranye? Ni Mashami Vincent ukomeje kwibazwaho byinshi cyane. Iyo urebye rero ibi bintu bakora n'umusaruro bitanga, usanga nta ngingo n'imwe ibarengera ko kuba kugeza ubu ngubu bakomeza kujya bahamagara abakinnyi bangana kuriya mu mwiherero mu marushanwa y'iminsi 2. mu by'ukuri ubona nta shingiro bifite. Nk'ubu wakibaza Gahungu yaba ari umukinnyi ukenewe guhamagarwa mu Mavubi? Ese ubutumire bwe
buzamugeza hehe usibye nyine kuba yakitabira kongera agasezererwa. Mu by'ukuri ukabona abanyezamu batanu ni benshi cyane. Ese wakibaza nk'amarushanwa akinnye muri iyi minsi ngahe? Amarushanwa akinnye muri iyi minsi agahita abona ko ari umunyezamu ukomeye na yahe? Ubusanzwe kwitabira ntuze umwiherero w'ikipe y'igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo abakinnyi bose ubonye bose urahamagara. Muri rusange ubundi bifatwa nk'igihembo ku mukinnyi wabikoreye, umukinnyi witwaye neza cyane ndetse akanagenda ahiga abandi ku mwanya ku bakinnyi nyine bahuje umwanya. Ariko wakibaza Gahungu usibye imyitozo akora nk'abandi bose, umukinnyi udaheruka mu kibuga ku buryo wavuga ko aje gutanga akazi, wavuga yuko amuhamagaye mu ruhe rwego. Ndetse unarebye na bagenzi be bari kumwe we na Bakame, wasanga mu by'ukuri bitakabaye ngombwa yuko uyu Gahungu ahamagarwa, cyane cyane ko ari umukinnyi ufite imikino mike mu inshuro yagiye yitabira rwose ni nkeya cyane mu by'ukuri. Hari igihe rero umutoza ahamagara umukinnyi ufite uburambe ukavuga uti nibura hari experience agiye kongera muri bagenzi be, ariko se Gahungu avuga yuko afite ubuhe bunararibonye agiye kuba asangiza bagenzi be. Mu gihe mu bakiri bato hariyo Kimenya, hariyo umukinnyi nka Ntwari Fiacre wa AS Kigali. Mu bafite experience hariyo umukinnyi nka Ndayishimiye Eric Bakame. Nta mpamvu nimwe rero wa Mashami yavuga igaragara yatuma ahamagara abakinnyi bageze kuri batanu bakina mu izamu, ndetse kandi akaba yagenda ahamagara n'abakinnyi mu by'ukuri badaheruka mu kibuga. Ku rundi ruhande wakibaza n'abakinnyi nka Bakame kugeza ubu nta kipe nimwe afite, nta kipe abarizwamo, nubwo mu by'ukuri afite uburambe ariko sicyo kintu wagenderaho. Najyaga numva bavuga ngo asetsa abakinnyi, ariko se mu by'ukuri baba bagiye muri komedi nabyo wabyibazaho. Nubwo nyine umukinnyi umutiva bagenzi be nabyo atari bibi, ariko ntago ari ikintu umutoza yakaba yagendera ngo ahamagare umukinnyi. Ubu rero umukinnyi twavuga nka Mvuyekure Emery yamuhamagaye, kandi mu by'ukuri ni umunyezamu bizwi ko yavunitse, nubwo ari umunyezamu w'umuhanga, ndetse no ku mukino Amavubi yagiye akina byagaragara ko ari umukinnyi wigaragaje neza, ari umukinnyi w'umuhanga. Ariko no mu mikino iheruka Task yagiye ikina byagaragaye yuko Mvuyekure Emery atari ari mu kibuga kubera ikibazo cy'imvune. Byari bikwiye rero yuko abakinnyi nka Ntwari Fiacre umunyezamu uri kuzamuka, ariko nanone tutakita yuko ari umukinnyi woroshye, yamuhamagara akagenda akina, akagenda yigaragaza anashaka iyi experience, cyane cyane yuko ikigaragara yuko nta kintu Amavubi ari guharanira. Naho umukinnyi nka Bohake Twizerimana nawe ni umunyezamu, nawe yashyiramo tukareba ku buryo yagenda yitwara. Abazamu batatu rero bari bahagije, ubwo ni ukuvuga Ntwari Fiacre, Twizerimana, Bohake ndetse na Bakame nk'umunyezamu nyine ufite ubunararibonye, bari bahagije kugira ngo Mashami Vincent arebo aba yahamagara. Mashami Vincent wahamagaye ba myugariro bageze kuri 12 ibintu bitumvikana. Harimo abakinnyi nka Nemeyimana Kato Samuel, ni umukinnyi udaheruka gukandagira mu kibuga rwose. Sinzi nimba n'imyitozo akora atayikora ku giti cye, ariko ugasanga nyine yahamagawe ukibaza se kuba ari umunyarwanda birahagije ngo bamuhamagare, cyangwa se nuko ashoboye. Mu by'ukuri rero Mashami atuma yibazwaho byinshi cyane. Ndetse kandi ni ikipe y'igihugu Amavubi rimwe na rimwe bahamagara abakinnyi mu by'ukuri ukavuga uti uyu yakabaye yananasoje kariyeri, yararekeye abakiri bato bagakina. Abakinnyi rwose batanze umusaruro, ariko kugeza ubu ngubu ubona yuko iyo bari mu kibuga nta kintu bafasha bagenzi babo bijyanye no kuzamura umusaruro. Kuko iyo urebye nko guhamagara Nshuti Dominique Savio, ugahamagara nka Rutanga Eric, ugahamagara nka Kato Samuel, ugasiga abakinnyi bari kugenda bazamuka bigaragaza neza cyane. Umukinnyi nka Karera Hassan mwaramubonye mu ikipe ya APR FC, umukinnyi nka Niyomugabo Claude, umukinnyi ubona ko afite tara ifatika, umukinnyi w'umuhanga cyane wakabaye ahabwa umwanya aho mu ikipe y'igihugu Amavubi. Iyo experience ikazamuka ku buryo mu minsi iri imbere twavuga tuti noneho hazamutse abakinnyi. Ugasiga abakinnyi nka Ishimwe Christian
bari kuzamuka neza cyane. Abangaba bahita bacika intege cyane cyane yuko baba bakoze cyane kugira nabo bahamagarwe mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko bakirengagizwa. Abakinnyi nka Rutanga Eric kuva yagera mu ikipe ya Polisi urwego rwe rwagiye hasi cyane. Duheruka kubona Rutanga mu ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport, ariko muri Polisi rwose ntabwo wambwira ko ari Rutanga. Urwego rwe rwagiye rwose rumanuka. Ni ingero nyinshi twagenda dutanga zirimo abakinnyi nka Nshuti Dominique Savio, abakinnyi nka Nshuti Innocent. Nta gushidikanya rwose ko abangaba bakabaye baha umwanya abakinnyi bakiri batoya, cyane cyane yuko umusaruro wo gutsindwa n'aba bakiri bato bagenda bakawubona. Gukina ikipe y'igihugu Amavubi ntabwo byakabaye ari ibintu byoroshye, bikamera nkaho hari abantu bayigize ubukonde. Muri rusange byakabaye biba ahantu umuntu akora cyane, akavunika cyane muri club, akagaragaza urwego rwo hejuru muri club, maze agahembwa kuba yazamuka mu ikipe y'igihugu kugira nyine abe yabikoreye kugira na competition izamuke muri rusange. Ariko ikintu cyo guhora bahamagara abakinnyi bisa naho ari bamwe rwose, njyewe ku ruhande rwanjye ntago nkishyigikiye muri rusange. Niko mbona iby'ikipe y'igihugu Amavubi. Reka iby'ikipe y'igihugu Amavubi tubisoreje hano, cyane cyane ko tuzagenda tunabigarukaho kenshi cyane, kuko ni ikipe y'igihugu, ni ikipe y'Abanyarwanda. Buri wese afite uburenganzira bwo kwitangaho ibitekerezo, hanyuma tukareba yuko ari ikipe noneho kera kabaye yatanga umusaruro. Rero iyi kipe reka tube ibyayo tubicumbikiye hano, cyane cyane ko tuzabigaruka, ahubwo tugane mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Kirehe yatsinze Rwamagana FC, yari iri mu rugo. Rero iyi kipe yongerera amahirwe yo kuba yazamukana na Etoile de l'Est muri kimwe cya kane. Ni icyiciro cya kabiri gikomeje kugenda bashakisha ukuntu bazamuka mu cyiciro cya mbere. Amakipe akaba akomeje kugenda yesurana, amakipe nka Gicumbi, amakipe nka Etoile de l'Est, amakipe nka Kirehe akomeje kugenda yigaragaza cyane ashakisha uburyo yazamuka mu cyiciro cya mbere muri rusange. Bikaba rero ikiri kuvugwa cyane ari uko rero ikijyanye n'isifure hariya rwose imisifure ntimeze neza cyane. Ferwafa yakabaye igira gutya igatungayo itoroshi rwose, ikareba ibijyanye n'iyi misifure. Ibi bishobora kuba ari byo biba ikibazo yuko hazamuka ikipe itari bikwiye, ari uko yarushije ubucakura andi makipe yo kuba yagenda ikora za maguye zitandukanye, hanyuma yaza mu cyiciro cya mbere bigahita bigora cyane cyane yuko ibihasanze abayirusha experience mu manyanga nk'ayo ngayo, cyangwa se igasanga ariyo kana itabasha gukora diro nk'izo ngizo, igahita imanuka mu cyiciro cya kabiri. Nanone birakwiye rero yuko Ferwafa yatungayo isitimu ikareba ibijyanye n'iyi misifurire, hanyuma ababikoze bakaba bafatirwa ibyemezo, cyane cyane yuko ibi biri mu bidindiza umupira wacu w'amaguru, maze bakajya bakora ibintu biciye mu mucyo, hagatsinda ubikwiye hagasigara utabikwiye muri rusange. Reka ibya hano mu Rwanda tubisoreze hano, ahubwo tugane ku mugabane w'i Burayi. Hari gututumba umwuka mubi hagati y'inkingi za mwamba mu ikipe ya PSG, ni Neymar ndetse na Mbappe. Rwose ubu ngubu batarebana neza cyane. Ni rutayizamu w'Umufaransa Kylian Mbappe ndetse na Neymar ni umunyabrazil, ni mugenzi we bakinana nyine mu ikipe ya PSG. Aho rero aba bakinnyi bagiye rwose ubona yuko barebana ayingwe. Ni ku mukino rero baheruka guhura na Montpellier, ubwo PSG yatsindaga Montpellier nyine ibitego 2-0. Ni umukinnyi w'imyaka 22 Kylian Mbappe ashinja mugenzi we Neymar Junior Santos ko rero amwima imipira ngo atsinde, atangiyemo rero passe ngabe yatsinda, nyamara hari uburyo bwiza
ni amagambo yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Byagaragara yuko uyu nguyu Kylian Mbappe yabwiraga mugenzi we Idrissa Gana Gueye kumubwira ati rwose Neymar ari kwiharira umupira bikabije. Ni Mbappe rero waje gusimbuzwa ku munota wa 88 umutoza Pochettino amukura mu kibuga. Muri rusange rero aba bakinnyi bakaba bataragendaga barebana neza cyane. Nubwo rero iyi kipe ya PSG iyoboye urutonde rwa shampiyona, ni ikipe mu by'ukuri nubwo itsinda ubona yuko ari abakinnyi ku giti cyabo, ntago irakina nka ekipe. Iramutse rero ihuye n'ikipe ikomeye nk'iyi Man City bagiye guhura, turaza kubigarukaho, amahirwe yaba ari make yo kuba yayitsinda, cyane cyane yuko imikino nk'iyi ngiyi haba hakenewe amakipe mu by'ukuri akinira hamwe ahuza umukino. Hari aho bigera itara y'umukinnyi ku giti cye ikaba itakora. Reka tukiri kuri PSG ahubwo tugane muri Champions League, aho uyu munsi ku isaha ya 3 zizuye PSG iraza kuba ikina na Manchester City. Baraza kuba bari i Parc des Princes. PSG rero yakiriye Man City. Ni mukino rero ubuze kuba ukomeye cyane. Ni ikipe ya PSG yanganyije umukino ubanza ntitware neza cyane, ikaba rero igomba kuba yakira Man City mu rwego rwo kugira ngo ibe yayobora iyi tsinda, cyane cyane yuko aya makipe ari yahabwa amahirwe yo kuba habonekamo iyobora itsinda, kugira rero igere kuri ibyo ngibyo ibe yayobora itsinda, cyane cyane cyo kuko kuyobora itsinda biba biguha amahirwe yo kuba wazakina imikino ikurikiye uvuye mu matsinda, ukaba watombora ikipe yoroshye. Makipe yaba yarabagiye aya kabiri, ntube watombora ibigugu bigenzi byawe, ugomba kuba mbere mu itsinda. PSG rero igomba kuri uyu mugoroba gukora ishoboka byose ikayatsinda Manchester City nimba yifuza kuba yayobora itsinda. Ni Manchester City muri weekend nayo izaba ifite Liverpool. Ese iraza kuba yizigama ikine yoroheje kugira ngo izitware neza no kuri Liverpool? Sinabyizera cyane. Ni Pep Guardiola nabonye ukunda gukanira buri mukino wose, ibyo undi mukino akazaba abibazwa abigezeho. Muri rusange rero uraza kuba ari umukino unogeye ijisho. Abapundit benshi bagiye bavuga bati iyi match biraza kuba kwizigama kwinshi cyane, maze habe habonekamo draw, amakipe abe yanganya. Turaza kuba tubitegereje. Reka dukomeze mu itsinda A. Ni itsinda rero ririmo n'ikipe ya Leipzig. Ikipe rero ya Leipzig iraza kuba ikina na Club Brugge. Ni ikipe iherutse kunganya nyine na PSG. Ni Leipzig iheruka gutsindwa na Manchester City. Ku isaha ya 3 rero Leipzig iraba yakira Club Brugge, nazo zibe zisobanura muri rusange. Naho mu itsinda B ikipe ya Mirase iraza kuba yakira Atletico Madrid, naho biraba ari ku isaha ya 3. Ni ikipe zigomba kuba zihangana, ni ikipe z'ubukombe zigomba kuba zihura hariya. Ni mu gihe ku rundi ruhande muri iri tsinda B ikipe ya FC Porto iraba ihanganye n'ikipe ya Liverpool, zigomba kugenda nazo zigaragaza cyane. Ni ku isaha ya 3. Naho mu itsinda C Ajax iraba ikina na Besiktas, nazo ziri gukina, ziraza kuba ari ku isaha ya 12:45. Naho muri iryo tsinda kandi ikipe ya Borussia Dortmund ku isaha ya 3 zuzuye iraba ikina na Sporting, ziraba nazo zireba uko zisobanura. Ni mu gihe mu itsinda D ku isaha ya 12:45 Shakhtar Donetsk iraba ikina na Inter de Milan, nazo rwose zihangana. Ni mu gihe ku isaha ya 3 nanone mu itsinda D ikipe ya Real de Madrid iraba ikina na FC Sheriff, nazo zihangana. Aka ni agakipe mbona ikipe ya Real rwose karibuze kuyorohera, nubwo ku mugabane w'Uburayi utapfa kubyemeza. Ubwo rero abashyiraho imitungo nababwira iki muri Champions League? Biraza kuba ari ibicika. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze hano, tubifurize ibihe byiza, tubifurize amahoro n'abahirwe ndetse n'impagarike n'ubugingo. Ni Ntamunoza Calixte, ni channel ya Mugisha Group Time. Amakuru nakagaruka. Amakuru nakagaruka. Amakuru nakagaruka. Amakuru nakagaruka. Amakuru nakagaruka. Amakuru